Dobro večer, dragi ljudi, dobrodošli. Subota je navečer, 8 sati, vrijeme je za Miro TV. Hvala vam puno što ste tu i jako mi je drago što se vidimo. Danas pričamo, vidjeli ste post, vidjeli ste da je tema izuzetno važna, bar meni je, jer stvar je u tome da nitko od nas zapravo u potpunosti ne prihvaća sebe. I mislim da to zapravo nije u ovom životu niti moguće, ali naši stupnjevi prihvaćanja sebe, kako se dižemo, tako će naš život, kako sve više prihvaćamo sebe, sve više i bolje ćemo živjeti. Dakle, zašto mi u principu sebe ne prihvaćamo? Da bismo to shvatili, moramo otići puno nazad u svoju prošlost, u trenutak kad se rodimo, kad mi zapravo, pozdrav Kristina, maknimo se sebi s puta. Da, dobra ideja. Dajmo skužiti što trebamo maknuti. Dakle, kad se rodimo, mi smo zaista bespomoćni. Mi ne postojimo bez nekoga tko će nas bedinati, tko će nas poslužiti, tko će nas nahraniti. Znači, i taj period traje izuzetno dugo, ako to usporedimo sa bilo kojom drugom vrstom. E sad, taj proces našeg preživljavanja ima dvije jako bitne stvari. Prva stvar je dernjanje. Mi se dernjamo ko konji kad smo mali, kad se rodimo, zato što je to jedini način da alarmiramo naše roditelje da trebamo nešto. Jer zamislite, ja sam razmišljao kad je Krista bila mala, ona sad ima gotovo 4 godine, ja sam razmišljao kako bi bilo super da ima sam neki mali prigušivač, onak sam da je tiša malo. Jer me strašno me iritiralo tih prvih par mjeseci, pogotovo kad te probudi u sred noći i to znate kak je to, kogod ima djecu zna kakav je to feeling. E sad, i palo mi na pamet, konstrukcija, ko Baltazar, kako bi ja mogu graditi neki prigušivač u nju i to, i onda stanem i skužim zapravo jednu jako bitnu stvar. U slučaju da su djeca tiša, da se manje dernjaju, da je manje taj zvuk iritantan ili potiče na akciju, da to tako kažem, šta bismo mi radili? Ček sam da završim ovaj mail, sad u ovoj situaciji. Čekaj sam da prije 100-200 godina, ček sam da zakoljem kokoš, da pristavim juhu, pa ću onda nahraniti dijete ili ću vidjeti šta mu je, ili možda ga, ne znam, vuk nosi, ne samo da opeglam ovu majicu, pa ću onda vidjeti. Znači, taj alarm je izuzetno bitan i povezan je s našim, alarmira nas i potiče nas na akciju. Znači, to je potrebno, zaista je potrebno. Ne treba se toliko baš dernjati, ali okej. Znači, imamo drugu stvar, koju dijete na nekoj, daleko je to od uma, na nekom nivou shvaća, da ako nema roditelja, nema ni djeteta. E sad, kasnije kad dijete počne malo shvaćati stvari, kad propuže prohoda i tako dalje, dijete će rađe odustati od sebe nego od roditelja. Jer ako odustane od sebe, postoji mogućnost da preživi. Ako roditelj odustane od djeteta, ili dijete odustane od roditelja na neki način, ne postoji mogućnost da dijete preživi. Dakle, naš alarm za preživljavanje kaže, kad si mali, ako trebaš, odustani od sebe na račun roditelja. To ti povećava mogućnost preživljavanja. E sad, mi tako rastemo, odustanemo od sebe zbog ovoga, odustanemo od sebe zbog ovoga, ne slušamo osjećaje u vezi ovoga, nedovoljno nam je jak impuls u vezi ovoga i polako se mi dezintegriramo. Dakle, u ovom videu ću reći puno više nego što sam planirao reći, ali dobro. Ti naši dijelovi ostaju negdje, u nekom eteru. Ti dijelovi ti dezintegrirani dijelovi se čak i u našem fizičkom tijelu na neki način ukorjenjuju i zgrčet. Znači, taj dio tijela mi nerado koristimo, gledamo, izbjegavamo ga koristiti, tu nastanu one sve naši poremećaji u pokretu i tako dalje. To su jednom riječju traume. Svaki trenutak kad dijete se dezintegrira, kad jedan dio djeteta ostane smrznut doslovno u prošlosti, to radi zato da bi ostatak djeteta, ostatak tog malog bića, mogao preživjeti.
a taj dio ostane smrznut u toj priči. E sad, s vremenom, ja sam otišao malo dublje nego što sam planirao, kažem, s vremenom mi pokupimo tu naviku, postanemo netko tko odustaje od jednog pa od drugog, od svojih dijelova i sve više tih dezintegriranih dijelova luta okolo po svemiru. To nam postane navika. Nemamo mehanizam kako prestati to kad postanemo dovoljno odrasli, bar u tinejdžerskom dobu ili kasnije, nemamo mehanizam kako to odustajanje od sebe na račun drugih i okolnosti, bilo kojeg autoriteta, kako to zaustaviti. Mi nastavljamo odustajati od sebe. I sad, ono što se događa u tom periodu odrastanja je da mi uvijek tražimo razlog u sebi za nešto što se oko nas događa, a nama se ne sviđa, ili se toga bojimo, ili se uplašimo. Znači, tata dođe nervozan s posla, mama dođe pijana s posla, ili whatever. Oni dođu i mi primijetimo to, osjetimo tu tešku negativnu energiju, možda će se izvikati na vas, možda će nas namladiti, možda će nam ugasiti televizor, možda će nas otjerati u sobu bez večere, ili bilo šta tako. Mi odemo i pogledamo svoje ogledalo i kažemo, to je zbog mene, nešto sa mnom ne valja, odustajemo od sebe. I onda tražimo, aha, tu imam bubuljicu, ili nešto mi je ovdje, ušna resica mi nije ko kod, ne znam, Jennifer Aniston, ili ne valja mi ovo, ili ne valja mi ono. Počnemo tražiti nedostatke na sebi. Pogotovo ako imamo roditelji koji su nas na neki način kritizirali, to će samo još značajnije povećati cijelu tu dinamiku da mi sve više sebe ne prihvaćamo. Znači, imamo tu hrpu naših dijelova koji smo se odrekli, koji su smrznuti negdje u vremenu i prostoru. Imamo hrpetinu dijelova koji su još uvijek na nama, njih se ne možemo odreći, bar većine one koje se želimo riješiti, a njih ne volimo. Iz toga svega nastaje jedan koktel bućkurišne prihvaćanja sebe. Ovo smo odbacili, ovo se trudimo odbaciti na onaj ili na ovaj način. E sad, bi li bilo lakše da mi to sve riješimo, da se popeglamo, da se složimo i da onda nađemo partnera? Pa zapravo ne bi. Jer mi nemamo pojma, uglavnom nemamo pojma kako integrirati te dijelove. Ne znamo koji dio integrirati, ne znamo kako to napraviti, ne znamo šta će nam to donijeti, ne znamo zbog čega je to, ne znamo apsolutno ništa o tome. I onda najlakša je verzija ići po svijetu i tražiti, aha, s onim ili s onom imam slične vrijednosti, znači slično gledamo na te moje dezintegrirane dijelove. I naš odnos kreće iniciran potrebom da netko razumije pod navodnicima naše traume. To su naši odnosi. Tako funkcioniraju naši odnosi. I to nam je puno lakše nego prihvaćati sebe. Šta time, što je rezultat takvih odnosa? Bezbroj razvoda, pogledajte oko sebe, na zadovoljstvo svoje, nezadovoljstvo posla, nezadovoljstvo. Znači, mi tražimo šefa koji će nam raditi ono što smo mi navikli da nam se radi. Mi tražimo partnera, partnericu, prijatelja, prijateljicu, šefa, šeficu, klijenta, klijenticu, upravo takve da rezoniraju s tim našim odbačenim dijelovima i da nam da nas pokaju u te naše dijelove koje ne prihvaćamo na sebi. Znači, izazivamo jedni druge. I kad prođe ona prva faza slijepog zaljubljivanja, kad konačno sam našao nekoga, my soulmate i to, sad ispada da ja govorim negativno o vezama. Ne govorim negativno o vezama. Govorim na koji način te stvari se događaju najčešće. E sad, ima puno boljih veza koje kreću iz neke neutralnije pozicije. Ima puno veza koje su zajedno prošle kroz određenu katarzu, te su i jednom i drugom biću u toj vezi dozvolile da izraste iz toga. Jer mi se nismo bez veze našli. Svaki put kad se nađete s nekim, rekao sam, to rezonira s vašim traumama i to je bolniji način, dugotrajniji način razvoja sebe. Ali on isto tako postiže svoj neki cilj. Ako smo imalo pametni, ako imamo hrabrosti okrenuti se oko sebe i pronaći nekoga tko nam u tome može pomoći.
E sad, postoje neke stvari gdje zaglavimo u tom odnosu, u tom poslu, u bilo kojem odnosu. Jednostavno zaglavimo i tu smo sad 1 godinu, 2 godinu, 3 godinu, 4 godinu, 5 godinu. By the way, pijte vode. Tu se jednostavno ne mičemo. Bilo bi sjajno kad to prepoznamo. Ili kad se mičemo u nekom negativnom smjeru, ili nedovoljno brzo, ili nedovoljno na zadovoljavajući način, ili bilo šta, čim nismo zadovoljni. Bilo bi jako dobro pronaći način da shvatimo koji dio nas u toj priči mi nismo prihvatili. Bilo bi jako dobro pronaći način kako da sebe prihvatimo. Kad prihvatimo taj dio sebe, nekad se promjene mogu dogoditi trenutačno, i to na način da se naše ponašanje automatski nakon procesa prihvaćanja sebe i svojih dijelova, automatski se promijeni ponašanje. Više ne znaš zašto si radio onu glupo što si radila do jučer i odjednom počneš raditi neke stvari, nemaš pojma zašto, ima ti smisla, sve ti je logično, da, sve je okej, nešto što ti jučer bilo nezamislivo teško ili ono, ne mogu ja to, sad u ovom trenutku ti je sasvim onak, da, zašto, jel to ja nisam od uvijek radila? Takve se promjene nekad dogode. Ima tu, dobro je krenuti sa integracijom dijelova koje smo ostavili negdje daleko izvan sebe, iza sebe, izvan sebe. Pa da, dobro je reći. To radim kroz jedan divan proces koji zapravo ne samo da integrira taj dio, nego ga vodi kroz odrastanje prije nego što ga integrira. Dakle, to biće koje smo odbacili od sebe, koje čuva tu neku našu tajnu ili traumu, koje je zamrznuto negdje u vremenu i prostoru, konačno počne, za to biće konačno počne teći vrijeme. Nađemo mu predivne učitelje koji će ga naučiti sve što mu je potrebno na tom putu. Kad to svlada, kad odraste, onda ga s ljubavlju integriramo i stvorimo i učinimo da bude dio nas, što je oduvijek trebalo biti. I onda idemo prihvatiti ono što je na nama, što još uvijek ne možemo prihvatiti. To su predivni, duboki, toliko ljubavni procesi gdje bude jako puno suza, radosnica i tako dalje. Predivnih stvari koje zapravo pokazuju koliko smo postali druga bića. Nadam se da vam ovo nije bilo teško bolno na neki način čuti, jer znam da kako sam ja ovo shvaćao, meni te stvari nisu bile ne približno lagane za shvatiti. Da sam odustajao od sebe i onda kad više nisam trebao, kad mi ta neka osnovna egzistencija više nije bila u pitanju, da sam tražio nekoga, ne zato što ga volim, nego zato što prvenstveno imamo isto mišljenje o našim traumama. I kad sam shvatio to sve, onda sam počeo to mijenjati. To nije proces koji ćete napraviti odjednom ili za 2 dana ili za 5 dana. To je nešto što traje. Jer svako to isciljivanje, svaka ta integracija ima svoj ritam. Mi ju možemo učiniti i onda će ona činiti naš život. E sad, ima trenutaka kad mi jednostavno ne možemo napredovati, ne možemo prihvatiti da idemo korak naprijed, da nam bude bolje. I onda tu jednostavno stanemo. Opet je znači to neko naše uvjerenje iz bilo kojeg razloga i tako dalje. I onda ćemo to moći raditi, ne znam, za mjesec dana ili za godinu dana ili možda u nekom kontinuitetu. Nije bitno. Bitno je da konstantno napravimo korak, uživamo u njemu. Napravimo korak, uživamo u njemu. Osjetimo, počnemo osjećati sebe, počnemo prihvaćati sebe, počnemo cijeniti sebe. Počnemo doživljavati sebe kao nešto što treba biti integrirano i cjelina. Počnemo doživljavati sebe kao nešto što ne treba cijepkati kao drva za potpalu. Zato što netko kaže, ja bi ovo od tebe, ja želim ovo od tebe, ovaj želi ovo, ovaj ti ne da ovo, ovaj misli o tebi ovo, a ti otkineš dio tamo, daš dio vamo, razbacuješ se s sobom. Najveći benefit
početka povratka sebi i prihvaćanja sebe je upravo to da mi doživimo sebe kao biće koje ne treba razbacivati. U tom trenutku ćemo često početi govoriti manje ili raditi neke stvari manje. I to je sjajno. Ali onda ćemo više raditi onoga što želimo. To je još bolje. I kako te akcije, ti naši izbori postanu sve konkretniji, sve mentalniji, sve moćniji, sve jači, sve konkretniji, tako ćemo imati energije za naš sljedeći korak. Taj sljedeći korak će pomoći da odemo još malo više i tako dalje. Znači, to je proces. To je proces. Sad ću vam pustiti malo bubu u uho. Recite mi prvo, ajde ovako, od 1 do 10, samo komentirajte broj, koliko trenutno prihvaćate sebe. Ali onako, zatvorite oči na trenutak i dođite do broja. Sam to da vidim malo kak stojite, onda ću vam reći nešto bitno. Dobro, nema niko hrabrosti reći brojeve, ok, dobro, i to je isto super. Uskoro ću raditi grupni coaching koji će trajati mjesec dana najvjerojatnije. Ubacit ću još nekih bonusa, to već osjećam. Znači, bit će 4 sessiona u kojima ćemo proći kroz proces, upravo ovaj proces koji sam vam govorio. Znači, zašto ga radim grupno? Zato što zato da bih učinio cijenu pristupačnom za puno više ljudi. I to što ćete dobiti integracijom dijela sebe i prihvaćanjem dijela sebe je neprocjenjivo. To vam govorim iz vlastitog iskustva. Jelena, hvala ti. 3, dobro. To vam govorim iz vlastitog iskustva, iz iskustva predivnih ljudi koji su moćne promjene napravile u trenutku kad su počeli prihvaćati sebe, kad su sebi mogli dozvoliti izreći sebe i ono što je njima istina sada, kad su počeli govoriti svijetu što oni jesu. Koliko vas sada u ovom trenutku želi da bar malo više može izjaviti sebe i biti istinitiji u ovom svijetu? Koliko vas sada u ovom trenutku želi da ih svijet bolje čuje, da ih prepozna, da ta potreba svijeta za tobom, za tvojim bićem, za onim što imaš za ovaj svijet, se poklopi s tvojom moći da konačno iz prihvaćanja sebe daš najbolje tom svijetu. Jer s jedne strane svijet zakidaš za ono što možeš dati. Svijet u širokom smislu. Svoju obitelj, svog partnera, svog potencijalnog partnera, svog psa, svoju djecu, svoju mamu, tatu, susjede. Zakidaš. Zato što ne prihvaćaš jedan predivni i moćni dio sebe ili si ga se odrekla. Znači, pati svijet, patiš ti. Umjesto da to bude spoj u kojem će svi biti zadovoljni. Svijet dobije tebe, a ti daš iz ljubavi, iz strasti, iz želje, iz svoje vlastite moći, iz onog svog najboljeg, najistinskijeg, najiskonskijeg. Iz onog najboljeg dijela sebe. Umjesto da radiš ono što moraš, zato što ti neko rekao, zato što ne možeš prihvatiti da možeš raditi ono što zaista želiš, ono što ti jesi. I onda jedva čekaš vikende i tako dalje, sva ta sranja, da ne spominjem problemi sa zdravljem, borbom protiv sebe. Pogledajmo sebe, svoj način života. Je li optimalan? Daleko je od toga. Daleko je od toga, upravo zato što ne možemo prihvatiti sebe. Ne damo sebi taj dio.
Biće mi jako drago ako prepoznate neku vrijednost u ovom programu koji sam sada spomenuo. Biće još detalja, ući ćemo malo dublje u to. Sad ste dobili zapravo možda razlog zašto biste bili dio te priče. A o ostalom ćemo uskoro i bit će mi jako drago da svatko tko se odluči za ovo da bude dio te priče, zato što ima ovdje predivnih ljudi s kojima sam već radio, ima ovdje predivnih ljudi koji su već imali predivna iskustva kroz moje programe i tako dalje, tako da znam da će biti još moćnije nego ovo što smo do sad radili zajedno. Ljudi, puno hvala što ste bili tu. Sada je 8:20. U 9 sati u grupi Oduvijek snažna, konačno sretna imam radim besplatan energetski tretman. To neću snimati, znači ova snimka ostaje, ona snimka neće ostati, dakle to će biti samo live, zato što hoću da to bude najveći intenzitet, da taj energetski tretman se može gledati kasnije, može ga se doživjeti, ali neću to staviti ovaj put. Možda sljedeći put hoću, ali ovaj put neću. Tako da skočite u grupu, ako još niste u grupi, samo nađite tu grupu, znači Oduvijek snažna, konačno sretna se zove besplatna grupa, u kojoj dajem isto jako puno lijepog sadržaja, koji će vam koristiti. Uskočite tamo, samo ispunite ona pitanja kad tražite ulaz i kad ih ispunite sve automatski upadate u grupu, ako već niste. I vidimo se za pol sata, a vidimo se i sutra u novom videu, neću vam reći o čem se radi, ali bit će super tema, isplatit će vam se doći. Ako imate nekoga u vašoj blizini, u vašem životu, koga dovoljno cijenite da biste podijelili ove informacije s tom osobom, podijelite. Eto, bit će meni naravno drago, veselit ćete mene, jer znam da ono što radim onda raste i djeluje na puno više ljudi. Biće mi drago to vidjeti. Hvala vam puno još jednom i vidimo se.